mu ntambara zirimo kubaho hirya no hino ku isi ntaho byaherukaga kuvugwa ko hagabwa igitero kikagwamo abantu hafi 500. Mu ijoro ryakeye abantu 492 biciwe mu bitero byo mu kirere byagabwe henshi muri Libani. Imiryango ibarirwa mu bihumbi yahunze iva mu byayo. Igisirikare cya Isiraheli cyavuze ko cyakubise ku hantu 1300 hari umutwe wa Hezbollah muri Libani. Ni mu gikorwa cyo gusenya ibikorwa remezo uyu mutwe wari warubatse kuva mu ntambara yo mu mwaka wa 2006. Hezbollah yohereje rokete zirenga 200 mu majyaruguru ya Isiraheli nk'uko igisirikare kibivuga. Abatanga ubuvuzi bwihutirwa bavuze ko abantu 2 bakomerekejwe n'ibisigazwa by'ibisasu. Ibihugu bikomeye byo ku isi bimaze igihe bishishikariza impande zombi kwifata mu gihe zisa n'izirimo kwenyegeza cyane intambara yeruye. Minisiteri y'ubuzima muri Libani yavuze ko abana 35 n'abagore 58 bari mu bapfuye. Mwibuke ni abantu 492 bose hamwe bapfuye mu gihe abandi bantu 1645 bo bakomeretse. Mu birebana n'intambara bavuga ko buri gihe ku rugamba iyo hapfuye abantu ubwo bakomeretse baba bakubye inshuro 3 abapfuye. Iyo minisiteri y'ubuzima muri Libani ntabwo yavuze umubare w'abasivile cyangwa se abarwanyi bari mu bakomeretse ndetse n'abapfuye. Minisitiri w'ubuzima muri Libani yitwa Firas Abiad yavuze ko imiryango ibarirwa mu bihumbi nayo yataye ingo zayo kubera ibi bitero byo mu kirere. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yavuze ko ahangayikishijwe cyane no kuba ibintu birimo gufata indi ntera. Anavuga ko adashaka ko Libani ihinduka Gaza nshya. Joseph Borrell ni umukuru w'ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. We yavuze ko gufata indi ntera muri ibi bibazo ngo biteye ibyago cyane kandi ngo birahangayikishije. Yabivuze mbere yuko haba inama y'abategetsi b'isi ku biro bikuru by'umuryango w'abibumbye i New York. Bwana Borrell ati turi hafi kugera mu ntambara yeruye. Minisitiri w'intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu yashishikarije abaturage ba Libani kuva hari ibyago ubu ngubu. Ati mu gihe kirekire cyane Hezbollah yabakoresheje nk'abantu bo kwikingaho bouclier humain. Ati Hezbollah yashyize rokete mu byumba by'uruganiriro byanyu ndetse na za misile mu magaraje yanyu. Ati mu kurinda abaturage bacu ibitero bya Hezbollah tugomba gukuramo izi ntwaro. I Tel Aviv ku murwa mukuru wa Isiraheli umugaba mukuru w'ingabo za Isiraheli Lieutenant General Herzi Alevi yabwiye bakuru b'imitwe y'ingabo ati amaherezo buri kintu cyose kirimo kwibanda ku gutuma habaho uburyo bwo gusubiza abaturage bo mu majyaruguru mu ngo zabo. Hezbollah ntacyo yatangaje kuri aya magambo ya Netanyahu yuko yahishe intwaro mu nzu z'abaturage, ndetse urwego rwa Hezbollah rushinzwe gutangaza amakuru rwavuze ko kugera ku wa mbere nimugoroba umurwanyi umwe gusa wa Hezbollah ari we wari wapfuye. Ku wa mbere mu ijoro Isiraheli yavuze ko yishe umubare munini w'intagondwa za Hezbollah ubwo yarasaga ku hantu 1600 ho mu majyepfo no mu burasirazuba bwa Libani. Minisitiri wa Libani ushinzwe itangazamakuru yitwa Ziad Makari yavuze ko ministeri ye ngo yahamagawe kuri telefone n'abategetsi ba Isiraheli bagasaba iyo ministeri kuva mu nyubako ikoreramo i Beirut, ariko yashimangiye ko itazakurikiza ibyo yisi ntambara yo mu bitekerezo. Hagati aho Minisitiri w'intebe wa Libani Najib Mikati yabwiye inama y'abagize leta ati ubushotoranyi bukomeje bwa Isiraheli kuri Libani ni intambara y'itsembatsemba mu gisobanuro cya nyacyo cy'iryo jambo. Ati turimo turakora nka leta kugira ngo duhagarike iyi ntambara nshya ya Isiraheli no kwirinda kumanuka ahantu hatazwi. Yayise intambara nshya kubera ko Libani na Isiraheli bimaze kurwana kabiri mu 1982 no mu 2006. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko Amerika irimo gukora ibishoboka byose mu guhosha uku kurasana mu buryo butuma abantu basubira mu ngo zabo mu mutekano. Minisiteri y'ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo yavuze ko irimo kohereza umubare muto w'ingabo z'inyongera mu karere k'uburasirazuba bwo hagati mu rwego rwo kwitondera ibintu cyane. Hashize hafi umwaka umwe haba imirwano yambukiranya umupaka hagati ya Isiraheli na Hezbollah
bikaba ibikorwa byatewe n'intambara irimo kubera muri Gaza. Ibi byatangiye nyuma y'ibitero bya Hamas kuri Isiraheli ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu 2023. Iyi mirwano imaze kwica abantu babarirwa muri magana biganjemo abarwanyi ba Hezbollah, ndetse yanatumye abantu babarirwa mu bihumbi za mirongo bo ku mpande zombi z'umupaka bata ingo zabo. Hezbollah yavuze ko irimo gukora byose mu gushyigikira umutwe wa Hamas, ndetse ngo ntabwo izahagarika ibikorwa byayo kugera igihe hazabonekera agahenge muri Gaza. Iyi mitwe yombi, Hezbollah na Hamas, ifashwa na Iran, ndetse ifatwa nk'imitwe y'iterabwoba n'ibihugu birimo Isiraheli, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi. Pentagon yavuze ko irimo kohereza umubare muto w'ingabo z'inyongera mu burasirazuba bwo hagati mu gihe amakuba arimo ariyongera. Mu kiganiro n'abanyamakuru, umuvugizi wa Pentagon, General Major Pat Ryder, ati bitewe n'ubushyamirane burimo kwiyongera mu burasirazuba bwo hagati ndetse no mu rwego rwo kwitondera ibintu cyane, ati turimo turohereza umubare muto w'abasirikari ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika b'inyongera bo kongera ingabo zacu zisanzwe ziri mu burasirazuba bwo hagati. Ntabwo yasubije ibibazo bishamikiyeho byo gusaba ibisobanuro birenzeho. Ibitangazamakuru byo muri Liban byavuze ko icyiciro cya mbere cy'ibitero bya Isiraheli byo mu kirere ngo cyatangiye kuwa mbere ahagana saa 12:30 za mu gitondo. Ni ku isaha yo mu burasirazuba bwo hagati, ni ukuvuga ko hari saa 11:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Bamwe mu baturage bavuze ko byari biteye ubwoba cyane. Misile zagurukaga hejuru y'imitwe yabo. Abantu babyukiye ku rusaku rw'ibisasu mu buryo batari biteze. Kuva mu majyepfo kugera mu murwa mukuru Beirut, abantu barahangayitse cyane, baragerageza guhunga ibyo bisasu. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, abantu bakiriye ubutumwa bw'amajwi n'ubutumwa bugufi bwo kuri telefoni bw'igisirikare cya Isiraheli bwababuriraga kwitarura aharimo kubera imirwano ndetse no kujya kure y'inyubako Hezbollah ibikamo intwaro. Gusa mu kimenyetso cy'uko Hezbollah ishobora kuba itazacogora, yavuze ko yasubije ibitero by'umwanzi ari we Isiraheli, irasa urukurikirane rwa rokete ku bigo byinshi by'igisirikare cya Isiraheli mu majyaruguru ya Isiraheli no ku kigo gikorerwamo intwaro cyo mu gace ka Zvulun kari ku nkombe mu majyaruguru y'umujyi witwa Haifa. Igisirikare cya Isiraheli cyavuze ko ibisasu 210 byambutse biva muri Liban ku mugoroba w'ejo kuwa mbere bikagwa ku butaka bwa Isiraheli mu majyaruguru. Inzu imwe niyo yangijwe bikomeye na rokete mu mudugudu witwa Givat Avni, mu mudugudu wo mu gace kitwa Lower Galilee. Igisirikare cya Isiraheli cyatangiye ibitero bigari kurusha ibindi byose byo mu kirere ku mutwe wa Hezbollah. Ibitero birimo kwibasira amajyepfo ya Liban, biribasira kandi uburasirazuba bw'ikibaya cya Beka ndetse n'agace k'amajyaruguru ya Liban hafi ya Syria. Ibi ni byandi byaguyemo abantu 492. Hashize iminsi itari myinshi, abantu benshi batekereza ko ingabo za Isiraheli zishobora kwinjira ku butaka bwa Liban bigatangiza intambara ya gatatu ya Isiraheli muri Liban. Abajijwe niba ingabo za Isiraheli zishobora kwinjira ku butaka bwa Liban, umuvugizi w'igisirikare cya Isiraheli Daniel Hagari ati tuzakora ibikenewe byose mu gusubiza mu byabo abaturage bo mu majyaruguru ya Isiraheli bahunze. Leta ya Tel Aviv ivuga ko ibingibi ari ibyihutirwa. Hagari yasabye abaturage bo mu majyepfo ya Liban kujya kure cyane hakorera Hezbollah nk'uko ibiro ntaramakuru Reuters byabivuze. Hagari yavuze ko mu myaka myinshi ishize Hezbollah yakwije intwaro zirimo na za misile ziraswa kure mu nzu n'inyubako ziri mu majyepfo ya Liban. Yasabye abaturage baho kujya kure y'izi nyubako. Nijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru, Hezbollah yarashe ibisasu byinshi bya muzinga muri Isiraheli byageze hafi y'umujyi wa Haifa uri ku nyanja. Hezbollah ikavuga ko yarashe ibigo bya gisirikare bya Isiraheli. Igisirikare cya Isiraheli cyahise gitangaza ko kizihorera vuba kuri icyo gitero. Nibyo batangiye kuri uyu wa mbere. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, indege z'intambara za Isiraheli zatangije ibitero bikomeye cyane ku mijyi iri mu majyepfo ya Liban ndetse no gukomeza mu majyaruguru. Reuters niyo yabivuze. Televiziyo ya Hezbollah yitwa Al Manar
yavuze ko indege za Isiraheli zirimo kurasa mu mijyi n'imidugudu mu majyepfo no mu kibaya cya Beka kiri mu burasirazuba bwa Libani. Izi ndege zirimo zirarasa kandi mu karere kitwa Hermel kari mu majyaruguru ya Libani nk'uko Al-Manar ibivuga. Hezbollah n'ingabo za Isiraheli ku cyumweru bararasanye bikomeye cyane ubwo Hezbollah yarasaga bya muzinga byinshi mu majyaruguru ya Isiraheli nyuma yuko nayo yari irashweho. Mu cyumweru gishize mu muhango wo gushyingura umwe mu bakuru ba Hezbollah wiciwe Beirut mu gitero bivugwa ko ari cya Isiraheli witwa Naim Qasem, umukuru wungirije wa Hezbollah yabwiye abaje muri uwo muhango ati twinjiye mu cyiciro gishya gifite izina ry'imirwano yeruye. Haba Isiraheli haba na Hezbollah yo muri Libani buri ruhande ruravuga ko rutiteguye guhagarika imirwano igihe cyose urwo bahanganye rutarakora ibyo rusaba. Yoav Gallant ni minisitiri w'ingabo wa Isiraheli yavuze ko ibitero bizakomeza kugera igihe akarere ka Isiraheli kegereye umupaka na Libani kazaba gatekanye ku buryo abavuye mu byabo bazaba babisubiyemo. Hezbollah nayo yavuze ko izarwana kugera Isiraheli ihagaritse intambara muri Gaza. Kuva mu cyumweru gishize nibwo imirwano yafashe indi ntera iba mibi cyane kuva Hezbollah yafungura urundi rugamba kuri Isiraheli ivuga ko irimo ifasha abanyapalestine bakomerewe n'ibitero bya Isiraheli muri Gaza. Kuwa kabiri no kuwa gatatu ushize ibihumbi bya za Tokiwoki cyangwa se ibyombo bikoreshwa n'abo muri Hezbollah byaraturitse. Ni igitero cyashinzwe Isiraheli gusa yo ntabwo yigeze ikigamba cyangwa se ngo igihakane. Ibintu birimo birakara cyane uyu munsi ariko hashize igihe bizwi ko bizabaho. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani ku itariki ya 4 ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu murwa mukuru Beirut wa Libani yashishikarije abanyamerika kuva byihuse muri Libani. Iti mujye ku bibuga by'indege mubazitike ihari yari yo yose ishobora kubasohora muri Libani maze mu buryo bwihuse muve muri icyo gihugu. Ubushyamirane burimo kwiyongera cyane mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Iyi nama ambasade yagiriye abanyamerika mu kwezi kwa munani yari ikurikiye indi nama nk'iyo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza yari yagiriye Abongereza nayo yo kuhava. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza yavuze ko uko ibintu bimeze mu karere bishobora kuzamba mu buryo bwihuse cyane. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani Hezbollah yohereje ibisasu bya rokete bibarirwa muri za mirongo ku mujyi wa Beit Hillel ni mu majyaruguru ya Isiraheli. Amashusho yatangajwe ku mbuga nkoranyambaga yagaragaje ubwirinzi bwo mu kirere bw'ibisasu bwa Isiraheli buzwi nka Iron Dome bufata izo rokete. Nta bantu batangajwe ko bapfuye cyangwa se bakomeretse. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Jordani nayo icyo gihe yagiriye inama abaturage bayo ibabwira ko bakwiye kuva muri Libani mu buryo bwihuse ndetse yaburiye abandi baturage bayo kudakorera ingendo muri Libani. Canada nayo hisi iburira abaturage bayo kwirinda gukorera ingendo muri Isiraheli byiyongera ku nama yari yarabagiriye yo kutajya muri Libani kubera ko mu karere uko ibintu ngo bimeze bishobora kuzamba kurushaho. Ibyo bavugaga icyo gihe uyu munsi birimo kuba. Icyo gihe ambasade ya Amerika muri Libani yavuze ko abaturage ba Amerika bahitamo kuguma muri Libani ngo bakwiye gutegura uburyo bwo guhangana n'ibibazo bishobora kubaho ndetse bakaba biteguye kwikinga aho hantu mu gihe kirekire. Iryo tangazo rya ambasade ya Amerika ryavugaga ko kompanyi nyinshi z'indege zabaye zihagaritse cyangwa se zikuraho ingendo ndetse ko kompanyi nyinshi z'indege zacuruje amatike agashira ariko uburyo bw'ingendo bwo kuriha amafaranga bwo ngo bwari bugishoboka. Abantu ngo bari bakwiye kuva muri Libani inzira z'ikigendo. Ibiro bikuru by'ingabo za Amerika Pentagon icyo gihe nabwo byari byavuze ko bigiye kohereza andi mato y'intambara n'indege z'intambara muri ako karere zikajya gufasha Isiraheli kwirinda ibitero ishobora kugabwaho na Iran ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ifashwa na Iran irimo na Hezbollah. Ubwongereza bwavuze ko bugiye kohereza abandi basirikari, abakozi bo muri ambasade ndetse n'abategetsi bo ku rwego rushinzwe umutekano ku mupaka kugira ngo bafashe mu guhungisha abaturage babikenera. Ariko bwashishikarije Abongereza kuva muri Libani mu gihe indege zigikora ingendo z'ubucuruzi zigishobora kugenda. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa nayo yahise ishishikariza abaturage babwo kuva muri Libani mu buryo bwihuse cyane. Mu mpera z'ukwezi kwa 7 Isiraheli yavuze ko yishe komanda wo ku rwego rwo hejuru wa Hezbollah
nyuma yo kugaba igitero cyo mu kirere mu gace k'amajyepfo ya Libani kari ku nkengero y'umurwa mukuru Beirut. Igisirikare cya Isiraheli cyavuze ko uwo kishe ari Fuad Shukr, cyamwishe kibigambiriye nyuma yo kubona amakuru y'ubutasi yaho yari aherereye. Abategetsi ba Isiraheli bavuze ko uyu nguyu Shukr ari we wateguye igitero cya rokete cyagabwe mu kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka mu gace kigaruriwe na Isiraheli kitwa Golan Heights. Cyiciwemo abantu 12 biganjemo abana. Gusa Hezbollah yo yarahakanye ivuga ko nta ruhare yagize muri icyo gitero. Minisitiri w'intebe wa Libani Najib Mikati yamaganye icyo gitero avuga ko ari ubushotoranyi bweruye bwa Isiraheli. Yavuze ko ari igikorwa cy'ubugizi bwa nabi cyo mu rukurikirane rw'ibikorwa by'ubushotoranyi byica abasivili mwihonyora rigaragara kandi ryeruye ry'amategeko mpuzamahanga. Mu butumwa bugufi yatangaje ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'icyo gitero, Minisitiri w'ingabo wa Isiraheli Yoav Gallant yaravuze ati Hezbollah yarenze umurongo utukura. Uyu mutegetsi wo muri Isiraheli yahamirije CBS News, igitangazamakuru cyo muri Amerika, ko Isiraheli yari yaramenyesheje Amerika iby'icyo gitero cyayo i Beirut. Gusa Amerika ibi yarabihakanye. Uyu Fuad Shukr wishwe yemezwa ko yari we mujyanama we hejuru w'umukuru wa Hezbollah Hassan Nasrallah. Amerika niyo yabivuze mbere. Amerika yari imaze igihe yarashyizeho igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari ku muntu wese uzatanga amakuru y'ahaherereye ngo yicwe. Yamushinjaga ko yanagize uruhare rukomeye cyane mu gitero cy'ibisasu mu mwaka w'1983 ku kigo cya gisirikare cy'umutwe wihariye w'abasirikare ba Amerika barwanira mu mazi no ku butaka, Marines. Ni igitero cyabereye i Beirut cyicigwamo abasirikare 241 ba Amerika. Niba ibihugu byo mu Burayi na Amerika byaratangiye gucyura abaturage babyo bava muri Libani mu kwezi gushize, iby'iyi ntambara byari bizwi. Muribuka mu kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka ubwo umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha Karim Khan yavuga ko yasabye urukiko akorera gusohora impapuro zisaba itabwa muri yombi ry'abayobozi batandukanye b'umutwe wa Hamas. Ariko nanone hakabamo n'abayobozi bakuru ba Isiraheli barimo na Minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu. Uyu mushinjacyaha mukuru akimara kuvuga ibi yutswe nabi ku rwego mpuzamahanga kubera gutekereza gufata abayobozi bakuru ba Isiraheli agashaka kubafata bashinja ibyaha bimwe n'abayobozi ba Hamas. Amahirwe hari nuko gusohoriza impapuro bigomba kwemezwa n'urukiko. Bwana Karim Khan mu kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka nibwo uyu mushinjacyaha mukuru mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha yagejeje kuri uru rukiko ugusaba ko hasohorwa impapuro zo guta muri yombi Minisitiri w'intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu, Minisitiri w'ingabo wa Isiraheli Yoav Gallant n'abayobozi b'umutwe wa Hamas abashinja kugira uruhare mu byaha byakorewe mu ntara ya Gaza no muri Isiraheli guhera ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 2023. Nk'uko uyu mushinjacyaha Karim Khan yabisobanuye, Netanyahu na Gallant bakekwaho ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu birimo kwicisha abantu inzara, kubabaza cyangwa se gukomeretsa bikomeye, kwica ku bushake, gutanga ibwiriza ryo kugaba ibitero hagambiriwe abasivile, gutsemba biturutse ku kwicisha abasivile inzara, gutoteza n'ibindi bikorwa bya kinyamaswa. Kane yavuze ko yagejeje mu rukiko rwa ICC ibimenyetso byafashwe muri Gaza birimo ubuhamya bw'abarokotse ibitero by'ingabo za Isiraheli, ababibonye, amashusho y'umwimerere, amafoto, amajwi, amashusho yafatiwe mu kirere ndetse n'amatangazo y'abashinzwe ibi byaha agaragaza ko ibyakozwe byose ngo byari bigambiriwe. Uyu mushinjacyaha yavuze ko Isiraheli n'ibindi bihugu bifite uburenganzira bwo kurinda abaturage babyo, ariko ko bigomba kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga ubutabazi. Nyamara ngo ntabwo ariko byagenze kuri iki gihugu kubera ko cyahisemo guteza impfu n'uburibwe ku baturage ba Gaza. Umuyobozi wa Hamas Yahya Sinwar ndetse n'umugaba mukuru w'abarwanyi b'uyu mutwe Mohamed Diab Ibrahim al-Masri ndetse na Ismail Haniyeh wayoboraga ishami rya politike ariko wishwe, nabo basabiwe gushyirwaho impapuro zo kubata muri yombi. Bashinjwa ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu byakorewe ku butaka bwa Isiraheli no muri Gaza guhera ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu mwaka ushize. Kandi
yasobanuye ko hari impamvu zifatika zituma abayobozi ba Hamas bashinjwa kugira uruhare mu bwicanyi bwakorewe amagana y'abasivili ba Israeli no gufata bunyago abantu 245 mu gihe uyu mutwe wagabaga igitero kuri Israeli. Ibi yabishingiye ku bimenyetso birimo amashusho yafashwe na za kamera z'umutekano zimwe bita CCTV kamera, amajwi y'umwimerere, amafoto n'ibindi. Uyu mushinjacyaha yatangaje ko yasuye ibice birimo Kibbutz Be'eri, Kibbutz Kfar Aza hamwe na Reimi iberamo ibitaramo bya Supernova, ngo yabonye ko ibi bitero byagabwe n'ingaruka zabyo, kandi ngo yanavuganye n'abarokotse ibi bitero yumva akababaro kabo. Gusa bitabwa muri yombi ry'abayobozi ba Israeli barimo na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu byarakaje abashyigikiye Israeli barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israeli ubwayo. Abategetsi muri Israeli bavuze nabi uyu mushinjacyaha, bavuga ko adakwiye gutekereza ko ibyo barimo gukora byo kurinda igihugu cyabo ngo ari ibyaha by'intambara. Ati ni gute bashyiraho impapuro zo guta muri yombi abayobozi bacu zimeze neza nk'izashyiriweho Gaddafi. Ibi biri muri bimwe mu byatumye uyu mushinjacyaha atanga ibisobanuro kuri BBC. Urukiko rwe rwa CPI cyangwa se ICC ngo rwari rukeneye gusaba ko abayobozi bo ku mpande zombi bafatwa kugira ngo abantu bo ku isi yose bamenye ko urukiko rukoresha amategeko ku rugero rumwe hashingiwe ku mpamvu zisanzwe. Ati abayobozi ba Israeli baza kubazwa ibyo bakoze ariko abo muri Gaza ntibagire icyo babazwa, abantu bari kubona ko ibyo ari amahano. Ati abantu bari kubaza bati ibyo bishoboka bite? Bwana Karim Khan ati ntabwo ushobora kugira ingambi imwe ku bihugu aho ushyigikiwe, byaba gushyigikirwa na OTAN, ibihugu by'Uburayi n'ibindi bihugu bikomeye, hanyuma ukagira n'indi ngamba aho ufite imbaraga zigaragara. Vladimir Putin ntabwo yigeze afatwa ubwo yari mu rugendo mu gihugu cya Mongolia, igihugu gisanzwe kiri muri CPI cyangwa ICC, nubwo hari impapuro zo kumuta muri yombi kubera ibyaha by'intambara akekwaho byakozwe mu gitero Uburusiya bukomeje muri Ukraine. Putin aherutse muri Mongolia akora ibyo yari agiye gukorayo, arataha nta kibazo. Perezida w'Uburusiya ashinjwa kohereza abana bo muri Ukraine mu Burusiya mu buryo bunyuranije n'amategeko kuva intambara yatangira mu mwaka wa 2022. Ntabwo ari ubwa mbere mu mateka uru rukiko rwa ICC rusohoye impapuro zo guta muri yombi umutegetsi ukomeye ku isi utari uwo muri Afurika. Mu mwaka ushize Karim Khan yagize uruhare rukomeye nk'umushinjacyaha mu gutanga impapuro zo guta muri yombi Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya n'umunyamabanga wa leta w'Uburusiya ushinzwe uburenganzira bw'abana Maria Lvova-Belova. Nyuma y'iminsi mike iki cyemezo gifashwe, Uburusiya bwatangiye iperereza kuri Karim Khan n'abandi bacamanza batatu ba ICC. Uburusiya bwashyize ku rutonde rw'abo rushakisha abategetsi ba ICC bagize uruhare mu gufata icyo cyemezo cyo gusohora impapuro zo guta muri yombi Putin. Ubwo abagizi ba nabi bashakishwa, Putin yafashe icyemezo cyo kutajya mu nama ya BRICS yaberaga muri Afurika y'Epfo nyuma y'izi impapuro zasohowe zo kumuta muri yombi. Kubirebana na Gaza, Karim Khan n'itsinda rye babajije abatewe n'ibitero bya Hamas ku itariki ya 7 y'ukwa 10. Bavuga ko abategetsi ba Hamas bagize uruhare mu gutegura no gushyira mu bikorwa ibyo bitero. Mu byaha by'intambara Khan avuga ko byakozwe na Hamas harimo gusenya, kwica, gufata abantu ku ngufu, gufata abagore ku ngufu no gusebanya. Hanyuma ku rundi ruhande, kwicisha abantu inzara nk'intwaro hamwe n'ibitero bya gisirikare ku basivili biri mu byaha ICC ivuga ko Benjamin Netanyahu na Yoav Gallant bakoze. Ashingiye ku bitekerezo by'abarokotse n'abatangabuhamya hamwe na video n'amafoto n'amajwi byagenzuwe, uyu mushinjacyaha mukuru Karim Khan avuga ko Israeli yavanye mu baturage bo muri Gaza ibintu byose by'ibanze byatuma umuntu abaho, ibikora nkana kandi ku bushake. Mu ijambo rye, Karim Khan yavuze ko abayobozi ba Israeli batigeze banemera ko abagenzacyaha b'uru rukiko binjira muri Gaza. Nubwo uyu mushinjacyaha mukuru yasabye ko hasohorwa impapuro zo guta muri yombi Benjamin Netanyahu n'abandi bategetsi ba Israeli, ni igikorwa gishobora gutwara imyaka myinshi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israeli ntabwo bemerera uru rukiko rwa ICC. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ko biteye isoni kuba uyu mushinjacyaha yasaba impapuro zo guta muri yombi aba bayobozi. Ati ntabwo navuga ko Israeli na Hamas ari kimwe mu buryo bwari bwo bwose. Mu kwezi kwa gatanu ubwo hasohokaga aya makuru yuko uyu mushinjacyaha mukuru asaba impapuro zo guta muri yombi Benjamin Netanyahu,
Netanyahu yavuze ko igihano icyo ari cyo cyose cya ICC ku bayobozi bakuru ba leta n'abasirikare ngo cyaba igitutsi gikomeye cyane kuri Isiraheli. Abajijwe n'umunyamakuru wa CNN ku byo Netanyahu yavuze, Bwana Kane yarasubije ati nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko. Ibi ni byo abantu biteguye kureba koko. Uyu mushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ukomeje gukora ibitari byarigeze bikorwa n'abamubanjirije byo gushaka guta muri yombi abakomeye bo mu bihugu bitari ibya Afurika ni muntu ki? Karim Assad Ahmed Khan yavutse ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatatu mu 1970 Edinburgh muri Scotland. Se Dr Said Ahmed ni umunyapakistani yimukiye mu Bwongereza avuye muri Pakistani mu myaka ya za 60. Nyina wa Assad Khan ni umwongerezakazi. Mu 1992 Karim Khan yatangiye gukora mu butabera nyuma yo kubona impamyabumenyi mu ishuri rya King's College i Londres. Afite uburambe bw'imyaka irenga 30 mu mategeko mpuzamahanga n'uburenganzira bwa muntu nk'umunyamategeko. Afite uburambe bukomeye nk'umunyamategeko, yagiriye inama abahohotewe kandi aburanira abahohotewe mu nkiko z'igihugu no mu nkiko mpuzamahanga, harimo n'uru rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho icyahoze ari Yugoslavia, urwego rwihariye mu nkiko za Cambodia, urukiko rwihariye rwashyiriweho Liban na Sierra Leone. Izi nkiko zose yazikoreyemo aburanira abantu. Hagati y'umwaka wa 1997 n'umwaka wa 2000 Karim Khan yabaye umujyanama mu bushinjacyaha bw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'icyahoze ari Yugoslavia n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda. Yabaye umucamanza mukuru mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha kandi yaburaniye Saif al-Islam, umuhungu wa Muammar Gaddafi wahoze ari perezida wa Libya, nk'umunyamategeko. Yamuburaniye kuva mu 2016 kugera mu 2018. Kandi yayoboye itsinda ry'abacamanza b'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha hagati y'umwaka wa 2017 n'2018. Mu 2018 umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yamugize umujyanama wihariye wa mbere w'umuyobozi w'itsinda ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe gukora iperereza ku byaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu byakozwe n'umutwe w'ita leta ya Islam muri Iraq. Ku itariki ya 12 y'ukwa kabiri mu 2021 Kane yatorewe kuba umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Ni mu nama ya 19 y'ibihugu byashyize umukono ku masezerano y'i Roma n'inama yabereye New York. Yarahiriye iyo mirimo ku itariki ya 16 y'ukwa gatandatu mu 2021. Azamara imyaka 9 kuri uwo mwanya. Ni umushinjacyaha mukuru wa gatatu mu mateka y'uru rukiko mpuzamahanga mpanabyaha.